Apaan itu anjir? Ayo main yuk. Nope. Nice, dia perang pak. Bokong is coming boy. Aduh, menang lagi dia. Sabar ya. Gak kena lagi anjir. Oh shit, dia tahu nggak ya? Wait, no. Oh, shotgun cuk. I'm so good in this game bro. Oh shit, gue punya crossbow doang anjir. Nice, lumayan lah daripada crossbow. Kemana lagi orangnya? Oh itu pak. One hit. Nggak mati cuk. Kena pala padahal. Oh dia lari. Ayo lo mau kemana lu ah? Dia di belakang box ini pak. Pasti lo itu darahnya. Nggak berani lari dia. Oh iya, gue punya ide bagus dah kayaknya. Nope. Nope. A few moments later. Barang yang bisa gue lempar habis semua anjir. Halo my friend. Halo. Hello. Let's chill. No shoot. No shoot. Yeah, no shoot. Come. Drop the weapon first, okay? Okay, yeah. Yeah. Drop the weapon. Drop the weapon. No, don't shoot. No shoot, please. Drop. Nice. No. Yeah. Hello. Hello doang anjir. No, don't shoot. Don't shoot. No. There. Let's go. Yeah, go. I will follow you. Okay. In the hell. Gila sih busnya, asli nggak kelihatan sama sekali gua. Tuh, kelihatan aja dikit. Oh ada orang. That you had Surprise motherfucker! Gila, gak lihat dia sama sekali loh. Auto jantungan itu dia. Lagi ngapain dia anjir? Gak jelas. Diam terus lah dari tadi pak. Hehehe. Wow. What a nice game.